Romans chapter 8 verse 18 uthi ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungengentando yakho kodwa ngaye owakubekayo ngokuba ethembeni sisindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisili themba ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela ngokunjalo umoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngokuba asikwaze singakucela ngokufaneleyo kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububula okungena kuphinyiselwa ngokuba inhlupheko sesikhashana samanje azina kulinganiswa nenkazimulo ezakwembula ngizelela ngizokutshela nje into eyodwa ungamiswa inhlupheko ungamiswa izimo ezikuhluphayo njengamanje ungamiswa abantu abathi bona bamile endleleni yakho noma kungenzekani dlula ngoba kunenkazimulo engakambulwa edlula lenhlupheko odlula kuyona njengamanje kunezinto uNkulunkulu angakazembuli abantu abangakayiboni nawe ongakayiboni lenhlupheko ayilona igama lakho lenhlupheko ayiyona idestiny yakho lenhlupheko ayikhona la uyophelela khona ngokuba inhlupheko zesikhashana angeke salinganiswa nenkazimulo ezokwenza njani bazalwane ezokwembula kunento kumele yembulwe kuwe awungizwa phela wena ucabanga ukuthi uyophelela kulendlu kunesazokwembula kunomsebenzi sazokwembulwa kunebhizinisi elisazokwembula lenhlupheko yesikhashana samanje angeke yalinganiswa nenkazimulo ezokwembula yabona nasembulwe babodwa bazothi uyathakatha uyabona nasimbuliwe babodwa uhamba yiphi inyanga nikhona bazalwane ngizelela kuzogqokisa amateki kuhle kweathlete liyongena emgijimeni ngizelela kuzothi on your marks get set and be ready ngoba kunenkazimulo ezokwembulwa naseyembuliwe hey kuyaswaba usathane kuyaswaba nezitha zakho uyangizwa ukuthi ngithini ngithi mina yebo imali ayikho kwamanje but inkulu ezayo yebo umsebenzi awukho manje but imkhulu ozayo yebo ibhizinisi alikho manje but likhulu elizayo ngoba lenkazimulo ezakwembula inkulu ayilinganiswa nokugula okuzwayo ayilinganiswa namapain asemzimbeni ayilinganiswa nedisappointment oyithole ebantwini kuninto uNkulunkulu akubekele yona kanti awuzibuza ucabanga ukuthi uphilela abantwana bakho uphilela ukuthi uNkulunkulu afakazise ngawo ukuthi ngiyayithatha into engelutho ngiyithathe into engafunwa umuntu ngiyithathe into elahlwe ngabantu bese ngiyayenza ihlale namakhosi lenhlupheko yesikhashana lenhlupheko yani bazalwane lokugula kwani ngibazalwane lokuthuko kwani bazalwane lokuhletshwa okwani bazalwane
kwesikhashana. Hallelujah. That's why wayecula uJimmy Sakata athi, this world is not my home. At I am just passing through. Nikhona bazalwane. Ngoba lana kunezinto zani bazalwane zesikhashana. Nikhona bazalwane. Uthi naye ecula lo mhlabelele uthi khaya lihle khaya lami magigene esa. Ake ngi-interpretele ukuthi uthini lo mhlabelele. Uthi lo mhlabelele yebe iminjunji khona la emhlabeni, but ayingikhathazi kakhulu ngoba ngale kunekhaya elihle. Leli khaya libizwa ngekhaya lami, noma ngabe semrentweni la, but kunekhaya elihle okuyikhaya lami. Noma ungabani ingabizwa ngokuthi anginakho, kodwa ekhaya elihle. So nanginekhaya elihle, nginekhaya lami, nginekhaya elihle, nginekhaya lami. Ngenza ngathi ngikuboni lokho kwenzeka la. Ngenza ngathi akwenzeki lokho kwenzekayo. Baqhukuluze balindele ukuthi uzoza ulethe impi. Bakuze uhlabelele kamereni lakho. Uthi hey kuyabongwa kubongwe namaqhawe. Uthi umdumise njalo. Ngisho noma sewusenhluphekweni. Ngoba understand ukuthi le nhlupheko eyani bazalwane. Esikhashana. Yenze njani bazalwane? Iyadlula.